هموطنان عزیز، برادرای گرامی، مخلصای کانال خادم خلق، برادرایی که همه وقت هستیم پدرجوت میکنیم و مخالفاش، درود خداوند به خانه یک و یک شما بود. ما در اینجا برآمدیم گفتیم که تنها عیبی تاجیک نیست. چرا؟ برای که دینا یک نوار کردم در باره قانون، گفتم که همین خیلی قانون میشد است، خبر دادن که همین خیلی میشه و گفتن من در صحبت کردم مرا گفتن که تو خبر داری از همین قانون؟ ما گفتم که نه. گفت همین خیلی میشه. من برای شما خبر دادم، یعنی معنای خبر دادن من اما بود که هموطنایی که رسخود میکنن، میآیند مهنت میکنن، مثل اونی که امروز در رادیوی آزادی دیده ایستادیم، بیچاره از بانک قرض کرده ماشین خریداری کردیان در تاجیکستان. افتاد دست طرف اینجا را گشته بگیرم، از بانک بگیم قرض کرده است، ماشین خریداری کرده است و امروز جوانی بیچاره بگیم که از بانک قرضدار و او را اجازت ماشین هایکنی نمیتن، ماشینش هایکنی نمیتن اجازت. چیکار کنه او بیچاره؟ یعنی ایس پولی بانک دادن در کار است، ایس دیگه او را کارکنی نمیمونه، کار نکو پولی بانک بتیده. خلاص هم خیلی سیتواسیا در موندگی است. یعنی من این گپ گفتم سببش که هموطنای عزیزم نشوه که همین خیلی شوه برای شما هم پولا را از خود کنین بیاین اینجا هم چنون کار کردن نتونین، عذاب بکشین. مثال گیریم بعد کیدت کنی سر شوه، فن کنی سر شوه، یک دیگر را بگیم پولاتون بسوزه، در اونجا پدر مادراتون انتظار شما ایستادگی است که تو که نه فرزندم یک سمروی میکنه، زن فرزند دارین در اونجا، انتظار است که با اینا پدرم کار میکنه یا شوهرم کار میکنه، جمعین شما کار کردن. ما از دلسوزی ما گفتم اگر من دا باشه کو چیز نمیکنم، ما دا پخری نه اومدم بگیرین یکم پرابلم نداره، یکی عذاب نکشین. گفته من همین خبره برای شما بگیم که رساندم برادرای عزیز. این از بدی است نه از بخیلی است. هر یک تاجیکستانی ما پولدار شدنش این برای مرا یا که خونش سیر بدنش، خونه یک تاجیکستانی سیر بدن برای مرا بگیم که یک خوشبختی است که یک مادر از تاجیکستان یا یک فرزند از تاجیکستان عذاب نمیکشه، پدرش یا فرزندش کار میکنه، نگاه بینش میکنه، خونش در سرخانش نان داره. یگان انسان من نمیدونم دیگر کس، شخصا من با دسترخوانی کس با داشتن یک کس و پیشه کنه خیلی بگیم که زیدیتی یا که بگیم فکر نمیکنم ده که اونها دارن اینا دارن، بخیلی نیست در ما در این چیزو. برای همون بسیار جوانو در کامنت ها نوشتن که یعنی که تاجیک ها همون جرم ریدین، تاجیک ها همون جرم جزیر کردین، گفتگی کامنت ها نوشته. ببینید دوستای عزیز، اینجا تنها عیب تاجیک نیست، اینجا اصلا افریقایی هم خیلی داکومنت های فلسفی قطعی اومدن کار کردن. تمام مردم آسیا، سرکردگی آذربایجان و ارمنیا و بگیم که خودی تاجیکستان و ازبکستان و قزاقستان، یعنی در داخل یا نه همه همی بگیم که داکومنتی بگیم چی خطی اومد، ارگینال خطی اومد و خودتون هم در نوارها دیدین چندین تاجیک‌ها را تاجیکستانی خودمونه. مثال گیریم برآمده دوای پیش یکای فلانی میره، پیش یکای فلانی میره، همه اکم گفتگی را میتی کاتگوری ایده را میزنه میته. من پیشتر از این نوار کرده بودم در همین باره که من جای رفتم برای اگزامین، یعنی که اما داکومنت ها باید قانونی باشه که اگر انسان ترا پرتنزیا کرده نتونه داری دارم
гузаштагӣ ман экзамен супоридам, яъне ки ҳар 5 соле психолог ва бигем чашм ва ғайра чизҳоро экзамен месупорӣ ва иҷозат мегирӣ ки рондани кашидани мусофир ҳақ дорӣ ё надорӣ. гуфтаги чизда мерай ай судимус коғаз меёрӣ тичени ҳами қасол мисол чи ҷиноят карди случайна ин чизҳоро мегзарӣ. ҳамаи ҳамин экзаменҳоро бигем ҳамаи ҳамин протседура экзаменам нагӣ мешава, ҳамин протседураҳоро мегзарӣ, коғазоша мегирӣ меоӣ. ман рафтам дар бораи супоридани бигем ки ҳамун чизҳо коғазома гузаштан ва гирифтан ва ҳамун инсонҳо хусусан аз мардуми Азия ноид кард. гуфт Таҷикистан, гуфтам ку ана баъд сар шид гуфтанаш. ман гуфтам ку барои шумо гуфт меоя категорияи А сар кардагӣ то яра гуфт да як рӯз ӯй кардагӣ гуфт чӣ хел экзамен супоридагӣ да як рӯз чӣ хел ёра гузаштагӣ аст. ё ки баъзеёш гуфт омадагиян дар иҷа ҳамун компютерда далниша мебини омадагӣ аст дар иҷа қарор дора гуфт дар иҷа 4-5 сол ё 3 сол ё 1 сол қарор дора, 1.5 сол қарор дора, баъд аз ӯ права гирифтагиай гуфт. нав ҳатто ки ай границаи Аврупо биромадагӣ нест гуфт. пула додагиай правара зада роҳӣ кардагиян суръатқатӣ. ҳамин фалшивиҳо ки зиёд шид ё баъд тасмим мегиранд ки то ки пеши раҳи ҳамира чӣ хел кинем мо бигирем. ман дар ҳамун сухан дар ҳамун баромад ман гуфтам ки бародарои азизам, ҳамватанои азизам, накунен коре ки баъд аз шумо меомадагӣ инсонҳо агар қонуниам биёянд баъд азоб бикашанд. ана ки имрӯз меган ака гуфта истодан, ҳоли ман мегум ку чӣ накардам. яке як дӯстам ки кор мекунад дар ҳамун ужант кор мекунад, бигем ҳамун ҷои ҷамоат бигем мешавад, тоҷикиста ҷамоат мешавад, дар ҷамоат кор мекунад. ҳамун аз ман ҳамхел гуфт ки ҳамхели гап аст, ҳамхели қонун қабул мешавад. гуфтам чӣ аст? гуфт ки агар ки кадоми ҳамун меомадагии инсонҳо аз хориҷ, оное ки то агар праваи полшара нагиранд, яъне ки ҳуҷҷати ронандагии полшара нагиранд, ӯ ҳай карданда ҳақ надоранд дар иҷа. яъне ки ҳамун рондани такси ва рондани нақлиёт байни Аврупода ҳақ надоранд. ира баъд аз ӯ баъд мефаҳмам ки на як Полша, балки кулли Аврупо ҳам хел карда истодааст ки то агар ту ҳуҷҷати ронандаи Аврупо надошта бошӣ аз ин ё аз он кишвараш, яъне тура ҳақ наметан ҳай карданда. яъне ки бояд ту бихонӣ дар иҷа экзамен бисупорӣ, ҳамаша бигзарӣ 100%, баъд аз ӯ бигем ки иҷозати бигем ки корид метан. яъне инҷа мо як тоҷикоро гунаҳгор карда наметонем. но тоҷикои мо перебаршид карданд. перебаршид барои чӣ? барое ки вақте ки аз Узбекистон савол мекунӣ ё аз дигар ҷо савол мекунӣ, там теж ес мегӯянд, яки аюҷам ҳасти хеле мекардагиҳо. не ки Тоҷикистона вау мега, да просто вау мега Тоҷикистон бигӯй, ларзаш мегира. мега бисёран мега, ҳамаш қариб ку мега харидагӣ мегиранд меёранд мега документошона. яъне мехаранд бародаро, ҳамватанон, накунен. ман ҳамуро пеш ҳам гуфта будам ки накунен ҳамиҷара айбоварӣ набироен, дурӯғ накунен, бихонен, хитона ғам битен, ҳамун 3 моҳро бихонен, бестен, бихонен, ҳамуҷа бигирен ҳамун документи паданалата, баъд биёед ки қонунӣ боша ҳамун чизи шумо. ин ҳаст проблема. мефаҳмед? проблема ине аст. ҳоли намедонанд ки аксари мо дар Россия чандбори депорт шудаст, ном фамилиямона ба номи тағомон гузаштем, ба номи амакимон гузаштем, ба номи дигаро асли худмон дигар касем, ҳоли дигар паспорто хати омадагием дар иҷа, ҳоли ёша намедонанд ино. ҳоли ёшам баъд бикованд ки тра асли номад вообще-то Ҷамшед будагиай, та Абдувалӣ қатъи иҷо омадагӣ, кей Абдувалӣ сурати ту задагиай. ин аст проблема. ё ки худи мардуми Афғонистон бигем через Тоҷикистон
ба номи одамои мурдагӣ паспорт додан афғонода пул хати одам мурдагӣ ай одам мурд дар Россия киштанаш бечора ё дар Тоҷикистон мурд афғонда ба ҳамун ном паспорт додагиян ҳозир Канадада инами проблема ҳаст меравад паспорти тоҷики хати афғон яъне мушкилиҳо зиёд ҳастанд яъне ин ҳамаша мегӯяд ки контрабанда мафия взятка набудани қонун дар Тоҷикистон ҳаст ки имрӯз ҳамин рӯзо шида истодааст ва иҷа агар айби ҳукумат боша айби мардумам кам нест дар иҷа барои кори худша тез буд кина осон кина ва медаванд мезананд худшона дар ҳамин раҳо мезананд мегиранд мераванд фарқ надорад мерем хай кор мекунем чӣ фарқ дорад ки ман ба гӯшам шунавида ҳастам валлоҳи қасам дар як ҷо истодем дар ман рафтам як ҷода пеши ядомда дута ҷавони тоҷик истодаги сеюм ҷавонаш зад дорад ман ира гуфтагӣ ҳастам шумода телефон қати гап задеста Тоҷикистон аст Россия аст намедонам аю тарафам тоҷик ай тарафам тоҷик бачаҳои ёш молодёж мегӯянд е бача мега битем $500 мега битеш биги мега биё дар иҷа як муддат мега ки ура мебирори боз зиёдтиам кор мекунӣ жилет нак мега битем $500 биги мега то мега правата нагири наё правата то нагири наё битем $500 биё ва фикрам ки ӯ дар Россия ҳаст ва бояд ай Тоҷикистон бигира праваша $500 арзиш кардагиям $500 метимо туда правата вастана чӣ мекунем права мекунем роҳит мекунем баъд биги ай Россия бира Туркия ай Россия чӣ хеле метавонӣ баъд биё вот мардуми мо барои чӣ бигем ки инсонҳое ки политически сиёсӣ ё ки ва ғайра мушкилот доштан омадан Аврупо беқадр шиданд иҷам проблемаи асле ҳаст кадоми проблема дошт надошт омад худша гуфт ки ман оппозитсияям барое ки медонистан оппозитсия буга Аврупо қабул мекуна Аврупо барои ӯра ҷо мета Аврупо зиндагӣ мета зану гудакаш дутаи зана гирифта овардан гудакош қати омадан ман оппозитсияям ман дар Тоҷикистон риш мемондам дар Тоҷикистон риши мара запрет кардан ман қати ҳукумат проблема доштам ҳамин қарехтан омадан ки гуфт ҳаму гапо да граница очира чидан ки ман оппозитсияям ман дар Тоҷикистон риш мемондам ман салафиям ман найтарим дар Тоҷикистон ё запрета инами гап қати омада бигем Аврупо дуруғ бисёр шид рафт дуруғ баъд аз ӯ дига одаме ки воқеан мушкилӣ дорад воқеан ӯ инсонҳое ки дар сиёсат буданд воқеан инсонҳое ки омаданд дар граница ку наметавонанд гузашта проблема аст ҳазора қоғаз меёра ку мега ки итари қоғаз пеш айту мега 500 нафар овардагиянд ӯ бо қоғазорам подделка карда омаданд қоғазора подделка карда одам ёфта бигем ки кардагира ёфта қоғаза ёфта компютер ай дигар ҷо подделка карда ном фамилияи худша нависонда қоғаз гирифта омадан бигем ки Аврупо ки то ки моро қабул кунад яъне поток дуруғ фардо шояд падариаму фардо шояд акаяму бигем ки ҳамин мушкилии сиёсӣ ё дигар мушкилида мезана биёяд дар Аврупо ҷонша паноҳ бара наметавона бурда вот проблема мо чӣ кор кардем медоне барои чӣ мо ин кора кардем мардуми мо ҳамаш як корда мечаспад дар Россия стройка дар иҷа таксида часпидан омада ҳама чи хай дигар кор кун ҳамин Аврупо пирри корай пирри кор мешавад дигар кор кунӣ мешавад дигар кор кунӣ не то ҳамун чиза мо гирифта агар таҷовуз карда нобудш накунем мо бас намекунем до конца мечаспем местем ҳамамо намедонем якдигаримонда мо бахилӣ дорем ҳамин чизда чӣ ба ӯ мекунам ман намекунам намедонам чӣ дард дорем иша ман намефаҳмам дарди мо чӣ аст хулас ё беконтролимон ҳаст яъне ки аз пишти худмон мо маҷбур мекунем худмона ки то ки ҳамин рӯзда биёрем шояд мо ҳамин Эмомалиро маҷбур кардем
با بعضی تصمیم‌های گرفته‌اش خودمان کردیم امیرا مجبور که مجبور شد که دیگه ایران نکنه نمیشه فردا ما جزیر میشه و میره میگم که ماچی جای نماز بود گریه خونه شید مطب خونه روزی دراز لوجک بکش حاجی میرزا از طرف باشه ها گریه که او در حق خدا گریه که مرد باید گریه کنه گریه که او گریه که بچه گریه که همه گریه کنه کشیده بود خیلی شاید امام علی هم بچه گوی چیه پای اونجا تو نماز خونی میره گریه کنی نماز 5 minut 5 ساعت دیگه او را نقل شد گوش که گفتی هم گفت تو اومده او هم دیگه هم آدم ها را گوش کسی گفتن میگیره هرچی بسیار چیزایی هست که شاید من فکر میکنم من نصبم دل امام علی من پول نراست نمیگم بعضی چیزاش تغری های 100% بعضی چیزایی که میگیره تصمیم 100% میگیره تصمیم برای که اروپا بعد از که سر این مردم تصمیم میگیره بگیم نمیشود دیگه کنترل ندارن همین میجخنه مرا جزیر کده رفتیستن مجبور بدونید اگر که گوسپند کنترل شدن نگیرید دست سگوت زیاد میکنی که تو که گوسفندا را بانی کنی و نشوه کو بعضی بزو هستن که بزوی سرکش میکشن گوسفندا را این طرف او طرف روزی دراز در بگیم که مردم بیو بچه میکنیم دروغای بیو رایتون میکنیم اولیش با پلوشون کار کنن ایشما بگیرن حق دولیا بگیرن میگم پولشگی را نمیدونه خسته در یوتیوب برآمده است میگه که من شما را داکومنت میکنم آنان سنخای که جا میکنی تا داکومنت زبان نمیدونی اینجا در روزا من 7 سال میشم از زندگی کردم یگان کارت به زبان پولشگی به نوشتن پولشگی بود نمیشود تای کجا میکنی او داکومنت لیش با پول کار کنه پراسموتر بگیره پول کار کنه نمیدونه همون خیلی است هم خیلی بزرگی بسیار شیدن گوسفندا را تیت کردن نمیدروه یا تو بزن میکشی میخریش جارید میکنی میخری در ده مردگی هم خیلی ما یا تبز میموندیم سرکش خلاص یا که تو را میکشی میخری و بزن یا که مجبوری دو سه تا دیگه 10 مرده بگیری زیادی تو که بگیم که کارت حل کنی یا که سگ زیاد کنی در رمکی تو که کارت حل کنی من میگم که همون چپونی هم کار کردی میدونم که همون چپونی همون قلقا هم اشون پشتی چپونه و میدونم میرم و در درون ایمان هم خیلی بز زیادتای مردم ده بز زیادتای ولی یا تشنبه اومدگی بود ما داکومنت میکنیم من نوشتم گفتم کجا دای آفیساتون در پولشا من برم بینم اخی دم با تو دادن گرفتن ای بچه میگم ادرس تا بنویس کجا دای همون پولشا دا آفیسی تو با کدام نام رجیسترات شدگی کجا ما چرز اوژانت کار میکنیم گپا ببین ما چرز اوژان یعنی ما چرز جماعت کار میکنیم تو چرز جماعت هم کار کنی تو باید برای کار کردن ایجای دولتی هست که هر یک کاری تو باید اجازت کاغذ جا اقامه نلاک باید بسپاری اینجا بیا با تو مرا نشان بده تو چی کار میکنی خودت ای کجا گرفتی هستی مردم اما شما را یوروپا میارم با کار تامین میکنم اینجا کار هست ای کجا گرفتی هستی گپ وقتی مردم پادگاتوولینی نیست برای یک جا رفتن میدونین یا مثل همونه که بعضی انسانو تیار نیستن با مهمانی کودکاشون قطعی کودکاشون بسیار به آداب بد است فهمیدید میبخشید ما رخیتم افتاب شده است به آداب بد است او را بردن توی ویران میکنن معرکه را جزیر میکنن برای همون زنکا به کودکاشون میرون معرکه را که 100 بار گفتم میشه هموطنای عزیز فکر کرده کنین یک کارا مردم هم میارم گفته شرمنده نکنین وقتی مردم آوردی اون مردم باید تیار باشه حداقل طلب که مردم یگان چی اونجا بوموزه کسب بوموزه حجت رسمی بگیره در دستش نه اینکه دوای میوردگی آدم پیخت کرده است ده تلفن خطی بخر بته پولا بگی بیا ای جمعه شو اینجا هیچ کنه میدونه تو بگو ما میتون کار کاگی کو راسیاده میتونی کو بیو
اوجا راسیه سیجا دیگه جو اگر ایجا مرانگی راسیه به حجت به چیز همچنین کارو اگر میشید کرده ایجا امروز اروپا نبود ایجا اوجا راسیه بود ایجا را راسیه گفته میشید نه اروپا از بس که همه چیزو من است برای همون ایجا را اروپا میگم برای همون هموطنوی عزیزم قربانی چورنی گلازه هر یک تا ما از شما همچو هموطن همچو بگیم شاید بلندتر بگم کاراتونا اومدنی لیگل نکنین قربانی چشماتون شم بخونین اون اسنو برا بخونین بگیرین لیگل نه اگزامین بسپورین عذاب بکشین گفتی همو گفت همو بگیرین لیگل نه داکومنت خطی پراواتون لیگل نی باشه همش خوندگی فکت اسناد گفتی همو گفت پول خطی نگیرین پول خطی نگیرین و حکومت دارو دای حکومت دارو میفورتون همی توجیکو بروان در بیرن نان بیوان بخرن شما را در گردن تون وزمینی نکنن پس بگیم که نفروشین شو داکومنتوشون نفروشین که ایجا دیگه بعد یو را که در ایجا نموندن بعد یو دردی سر شما میشوان تاجیکستان رفته شما باید یو دا کار بیاویم بتین اگر خواهین که دردی سر شما نشوه پس نفروشین بس کنین فروختنه کاتگوری چی سخت بخپیم باید بخونه اگزامینه بسپوره بگیم که لیگل نه داکومنت بگیره قانونی و بازم برای گرفتن داکومنتش باید با دانش هم داشته باشه یعنی همون ساحه داکومنتش ده پراواش ده یعنی که یک انسانی بگیم که تجربه رانندگی داشته باشه من باور کنید اوجه های کردن ده می ترسم بازن حالاتو ریال پراوی پامیخه باید سر بتی مردم ما سر نمیتوان نگاه میکنم میستم راه رو ده اصابی نمی تایوتوی پریو سبب بینیم اومده استوده است که بگیم که ما اگر رو ده پراوی پامیخم باشم میستم ترمز همه جخ میگم بیس همه بگذاره که تو شرمنده میشه مردم دارم بینی رو نمیتن سر اکثر ما سست و نمیفهم راه اینجا ای بی خیلی اروپا خیلی پولشه هم شید برای چی برای اون که از اینا اگزامین نگرفته اجازت کاری داد اینا دا باید کار کنین گفت برای اینا اجازت داد باید از اینا اگزامین گرفته میشید بگیم که تک پلاژ نه اگزامین میگرفتن بعد از اون اجازت کاریش میدادن اوجا بگیم توی درجه نمیشید اوجا کارو دیگه خیل میشید کار برو یکی خیلی عیب پولشه همه بود که یه را اجازت داد او برده ببروین بولد ده کار کنین 100% امروز امروز چی شده ایستاده است امروز انا پشایمون خورده ایستاده نه میگم ما این قانون نمیکنیم انا باید آدمایی که میایم باید پروای تاجیکی خطی کار کنه پولشگی خطی اگزامین میگرفتین از اونو نمیفهمن انا که پرابلمو از پیشن انا که بعد سر میکنن انا بعد دادوایشون میبرویه برای که چیزی که از اول تصمیم نگرفتن باور کردن مودا گفتن خیلی آدمای سوزن و چی فرق داره کار کرده استن پرواشن باشه 100% زبان نمیدونن اومدن کار کرده استودن نمیفهمن و پیشه نمیفهمن بعضیش خوبن و بعضیش انگلیسی میدونن مثل انگلیسی میچره در اینجا گفتم میگه پسات وایس بعضیش واپشه نمیدونن نمیفهمن چی گپ است و تیار نیستن او بیچاره بیاین اول در اینجا حداقل هم آدمو بگیم که کورس ها هستن در اینجا کورس ها حداقل هم آدمو بگیم کورس بخونه
ва ӯ шароитиш позволят намекунад дар инҷа 2 моҳ квартира дабоша, зиндагӣ куна, бихӯра, бупӯша, фалон пул расход кунаву барои омӯхтани забон. ӯ шароитиш позволят намекунад. ё интернет да ҳаст ҳамин забони бигем ки полшагӣ ба русӣ бигем почти бигем ки бисёр калимаҳош монандӣ мекунад, фақат амо талаффузш бигем дига хелтар аст. Мисли ҳамин узбекиву туркӣ барин мисол ана ҳуй кунен интернета бибинен амо онлайн урок польский, русский бисёр ҳастанд. биомӯзен ҳадди аққал як камтар пешаи омадан. мо аку маҷбур будем резко омадем гуфтем ҳамун гапо. Мо намедонистем, ранги шумо будем, намедонистем. Касе барои мо хел нагуфта буд. Неки имрӯз ки мо медонем, мо барои шумо гуфта истодем, ҳамватанои азиз. биёед мо шарманда накунем. Вақтида мо омадем аввал якм паток шарманда кардем, баъд шумо омаден шарманда кардесин, дальше шарманда шида истодем, бо меомадагӣ шарманда карда истодааст. Хулас мо фақат бигем ки ҳамин нагуфта ку тирт карда рафтестем ҳамаинҷора. ва ҳеҷ ка як каса нагуфта истодааст бародарам биё бихун, биё забона ёд бигир, биё правата легальника, биё легально биё дар пеши ҳамиё куна, хеле дурӯғ нагӯ, шайтонӣ накун. Ты я дурӯғ мегӯй, ӯ я дурӯғ мега, дигариш я дурӯғ мега, ман я дурӯғ мегӯм, фалониш я дурӯғ мега. ҳар як омадагӣ мо я дурӯғӣ гуфтестем. ҳазор одам агар дароварда бошанд, ҳазор дурӯғ шунавидагӣ аст. баъд айбоварӣ биромадем рафтем. мо худмо стремиться накарда истодем ки худмона ислоҳ кунем. мо фақат тарапитса мекунем да, саросимаем. О блядь, ӯ рафт, ман мондум. Давай ман биё гова фурӯшум, биё қарза бигирим, биё мошинма фурӯшум. Намедонам ҳамин лиш бибирам то Полшара. Бирам дар уҷа қатъиво кор кунам. Иҷа ягон ҷои гуфти ҳамун гапо залатои нест. Ман мардак боре мегӯм шумода. Иҷа залатои нест. иҷа мамо як бор ду бор нигоҳтон мекунад, баъд дофи сеюм ку баъд анахе қонунҳоро қабул мекунад. баъд мега ку биё права дори надори дига похринай. Ты дига оригинал гирифтӣ, хонда гирифтӣ, дигар иҷа похринай. Мега миёй дар иҷа мехонӣ, правара экзамена сдават мекунӣ, дар иҷа мегирӣ. Анака барои иҷа правара спурда, экзамен спурда, барои права гирифтан ту бояд аввал карта побит дошта бошӣ, яъне иқома дошта бошӣ. барои иқомаро кардан сол туда дар кор аст ки бояд ягон ҷо кор кунӣ легально ва ту бояд ӯ иқомаро бигирӣ. марҳамат. баъд аз ӯ ту метавонӣ ки бигем ки бирай правада биспорӣ. то агар ҳамо карта побит, яъне иқома надошта бошӣ, та ҳаққи правара алиш кардан надорӣ, ё намедонам правата хонда гирифтанда ҳақ надорӣ. мо метавонистем ки ҳамин кора як моҳ ду моҳ дар Тоҷикистон бестем, оригинально хуб ҳал кунем, биёем. аммо кори як моҳа ду моҳаро мо солонаш кардем да ба саросимагимо. мегӯям ку ҳамун халғоя матал дорам, мегӯяд шашкам пиша кӯр туғади. аммо пишки ки саросима мешавад, бачааш кур таваллуд мешудааст. мо айнан анамун ҳолатем да, ҳамин саросима шуда кур таваллуд карда рафтестем. насли оянда кур шида истоданд. ай саросимагии насли пеш. насли пеша саросимагииш, насли оянда кур ба дунё омада истодааст. соп кардеста чикор кунам дар оянда? чикор кунам ман? куҷо бирам ман? бе ин шира мега. Вале ҳо аз танаи ҳақиқата мега, шумош мебинед, мегем билам чӣ гуфтеста ёзи? шумо да одаме дар корае ки фақат биброяд дар видео буга кашенар ана Полшаро бибин, брава дар пеши намедонам ягон чизи зебо хича съёмка куна, брава намедонам як дастархон куна дар болои дастархон. ина мо омадагием ку дар Полша, биёен на бачаҳо, ина ташкилӣ бидаед дар Полша. мо документотон намекунем, ёрдам метем, битен $300, $200, $400 битен, мо шумо да таклифнома равон мекунем. аз шумо инай талаба карда, пул кор карда, баъд дастархон съёмка мекунанд, ҷои зебо мераванд съёмка мекунанд, ҷои хушрӯда истода съёмка мекунанд.
барои шумо, то ки бозам шуморо боли мазгитона боли возбуждат кунанда тарафи Польша. О, давай биё метемаш $300, ҳеҷ гап надора. Биё $500 метемаш, ҳеҷ гап надора. Як тамтарида як дӯсти ман аз Тоҷикистон бигем пул додааст. $500 додааст. тамошо кардааст 2-3 бор. қатиш алоқа да биромадааст. $500 додааст. Шо. Равон кардааст $500. то ки ӯ да пригласительни кунад, баъд аз ӯ тамоми гирифтани виза ҳамаш да ёрдам метавад. ҳаққи кораш $500 мешавад. не ки пула зарани бироик. Тамом. Я 50-60 одама течение 3-4 моҳ фан мекунанд, мегиранд, баъд канала маҳкам мекунанд. баъд худошона мегӯянд ки ё мурд ё ки тирмашид гуфта эълон мекунанд. Тамом. ҷони там халос, ҷони ӯ ҳам халос. ё мошенниканд. ё барои ӯ нестанд ки ту биёй дар иҷа соҳиби нон шавӣ. ӯ да похринай, ӯ лиш бо пули тура бикана бигира. барои ана ҳамиам рӯзи дуроз шуморо таклиф мекунанд ки давай подписаться кун, лайка биҷиқ, биёр бачаъна, биё мекунем документота, бибиро. иҷа ягон инсон шуморо оварда наметавонад. фақат намо дигар фирмаҳо дигар чиё қати даводав карда як коғаз роӣ мекунанд, додантон додан, надодан. аммо таклифнома. тем более ҳозир баъд аз инаи воқеаҳои Украина ин чизо катица намекунад, яъне проблема ҳаст. медонам ҳукумати Тоҷикистон чанд қадр кӯшиш мекунад ки бигем мардуми Тоҷикистона равон кунад ин тараф ва аз ин фурсат истифода бурда пул кор кунад ва ҳам равон кунад. дар пушти ё киё истодагиянд, ёшам мо медонем. не ки гап дар сари ӯ нест. мо меоем, гап дар сари ӯ аст ки мо бо чӣ меоему, бо чӣ меравем айҷа. яъне номи ватан, номи миллат ба чӣ мемонад дар чашми назари ино? гап дар сари ин аст. мегӯянд дар хонат, дар ватанат ҳар коре ки кунӣ, кори бад ё кори нек кунӣ, он ё доғ ё ин ки шаъни шарафи оилат мешавад. барои чӣ? барои ки уҷа Тоҷикистон аст. як кор мекунӣ, кияй? Астанаев, бачаи хирсанд. бачаи хирсанда маладес, бачаи палвонай, палвон бачаш ина кори тарӣ кардааст. яъне ки Тоҷикистонда ин обрӯ ё ки доғи хонаводат мешавад. берун аз кишварат ту ҳар коре ки накун, ин обрӯ ё ки доғи ватанат мешавад. хонат не уже ватанат. ки аз Тоҷикистон дига иҷа намешносанд. ту бачаи кит отат ки аст, очат ки аст, киҷодаи ёда похринай. мегӯяй Тоҷикистонай. уже Тоҷикистон гуфта гап мезанад. барои ҳамо берун аз кишвар коре кунем ки обрӯи ватан боша. агар Эмомалӣ ватан миллата дӯст медошт ку то имрӯза намеовард, намерасонд ватани миллата. ман шуморо гарантитон метавонам. ва камтарак бигем ки дар ин бора фикр мекард ва дар тамоми дунё шарманда намекард. контрол мекарданд камтарак. инаи ба дӯстои азиз, барои ҳамин ҷа танҳо тоҷик гунаҳгор нест, дигар кишварҳо ҳам ҳамин хел ҳастанд. яъне овардан, онҳо ҳам правои фалшивӣ гирифтан омадан, онҳо ҳам бисёр чизои ҳуҷҷатҳои қалбаки қатӣ омадан дар инҷа гаштанд. оқибат не ки бо бештарша мо кардем. ҳамин дар муддати кӯтоҳ бештар мо кардем. яъне ки мо дар тренд биромадем. да аввал ҳамаро гузаштем, рафтем. кӯшиш кунем дӯстои азиз ҳамин чизода раҳ натен, ҳамватанои азиз. ва инсонҳое ки шумо мардуморо меорем мегем, ваъда метем, аввал аз онҳо талаб кунед оригинал кардани чизошона, не ки қонунӣ кардани чизошона, на харидор кардан. ва наёрен дар инҷа ки обрӯи ватани мо доғ шавад. дар тамоми дунёи тоҷик я мошенникай бигӯянд. всё обрӯмон ку дар ватанмон нест. дар пеши рус обрӯ надорем, дар пеши ҳамсоё обрӯ надорем. яке ҳамин уқёнус ин тараф ҳам коре кунем, обрӯро нарезонем. ҳамеоли моро уқа намешносанд. мо биёем хидмона дар кӯтоҳтарин муддат наброрем, нишон бидем.
خونتون آباد باشه. هر چی گفته باشم برای آبروی وطنم، برای آینده سرزمینم. تا که تاجیک گفتگی جدا یک کس لبخند کنه، تاجیک گفتگی جدا یه ماشینی که گفته نتوره. یعنی که به این مقصد ما گفتم برای وطنم، برای تاجیکستانی. باقی قضاوت در دست شما، خودتون تصمیماتون نمیگیرین، دیگر ما مجبور نمیکنم. ما کدومی را میارم میبرم گفته وعده هم نمیتونم یگان تاتون کوشش کنین خودتون. پر فیرما هست، پر دیگر چیزایی بگیم قاعدوی لیگال نه هست. داکیومنتتون لیگال نکنین بیاین خوش اومدین کار کنین. ما هم خوشحال میشیم که در اینجا ما هم یک گله باشیم و کار کنیم. بگیم که نو کار کنن مردم رزقشون بیاون در اینجا، ما هم خوشحال میشیم. یگان گرم زیقی نداریم. خونتون آباد باشه هموطنای عزیزم. انا چی فکر نظر دیگر دارین زیر کامنت میتونین بنویسین. در آخر یک چیز گفتنی هستم. دینا کدام برادری مرا در یک گروپ پوش کرده است. گروپ звонок зам начальники кадом отдели кадом ҷо будааст короче говоря гуфтааст ки хуш кун ва ӯ бародар мебинем дар группа чандин одаморо хуш кардаастанд то падрия дар ҳамун группа ӯ ҳам милиса будааст намедонам начальник будааст замначальник нимеет значение барои мара ӯ ки аст унам ҷа девонабозӣ карда ки ҳа када бигем ки ина биёр ман қатишкам мезанам инавро биёр ман қатиш спорид мекунам гуфтам тари бигем ин бародарам دیگه کسا را داخل کرده استند در همونجا. منم داخل کردن که من قطعی از تنایف گپ میزنم گفته است کدامش در نام واتساپ ما بود است واتساپ در مرا داخل کردن. خیلی بلند گفتم شونمو یکی ببینین دوستای عزیز بعضی شما را بازی میکنه قطعیتون گپ میزنه فکر نکنین که او دیوانه هست. شما درآورده استادین دیگر آدما را در او گروه و او را نومیرش میبروید در اونجا. ای طرف نومیرای او را گرفته ایستادن. بعد از یک ماه دو ماه بعد او دا زنگ میزنه او را ریسک زنگ نمیزنه یک ماه دو ماه میسته فراموش میکنه بعد او زنگ میزنه سلام علیکم جناب تو در گروه بودی تو قطعی پذیر چی تو 24 قطعی تو 90 قطعی تو قطعی از تنایفی تو قطعی فلانی سر میشوه پرابلم خونه او نکنین همی کاراتون به اجازت یک کس در یک گروه دعوت نکنین و خیلی پرسین میخوای در آمدن. من بازم میگم من قطعی کدام بس تو پرافی منی پرافم او پراف است ای پراف نیست. من پروگرام های خدمت دارم کدامیتون دا معقوله دا برم راست شید کدامیتون دا معقول نیست پروگرام های من میتونین ای پای زندگیتون شیده میگیرید. تکشتو برادروی عزیز ما بدرم تو پرافی ما پراف تو نی پرافی ما پرافم گفته قطعی کسی ما او فکری خود چه دارم ما فکری خدمت دارم تمام روزیای با فکری ما روزی نباشه برای پای فکری خودش شود. ما روزیم خاطی فکری او که جوش در روزیم که جوش در روزی نیست. ما پای فکری خودمون تمام همین چیز درست بفهمین نگیرین یک دیگر هم خیلی از روی سودگیتون پس تاوید میکنین. ما میبینیم در اونجا چندین تا نمر بگیم که اونجا در گروپ خوش کردیم چه کلا را کار فرمانین شما خونه یک کس از زمین شیدستین عمر یک کس از زمین شیدستین با این کاراتون. برای نمیم ما بیشتر احتیاط میکنم حکومت پخرینه ما در کار شای ممالی هم میتونم نمیرم زنگ بزنه دیگرش نمیتونم نیکی بعضی جوانای هستن که بگیم مخلصن بگیم خطیت میخوان گپ زنن وقت نه و او رو میگیری نمیروش بگیم پستویت کردن این ریال هست. قربانی چشماتون شم عقلاتون کار فرمونین خطی کدام نچلنی گپ زدنی خیتون گپ زنین و کسی دیگر را نیاریم بیاد خطی گپ زد. ما زدگی متری نچلنیک را ما تر زم نچلنیکوش هم زدگی ریال نه که برآمده است چند سوم یوتیوب کار میکنی ای ما پرسیدیسته ما گفتیم موبایل چند سوم کار کردیسته چه نیم موبایلی کار میکنم اینجا پیشوای ملت ما پریچم ما استغفرالله گفتم خطی هم پیشوا تارتا تو کی نخرین ما دا سوال دادیس ما چند سوم کار میکنم تو دا پخری نیستم ما چند سوم کار میکنم تو کی که ما تو دا اچوت بتم چند سوم ما در زندگیم کار میکنم تو زنی مایی ما تو دا اچوتت میتم که ما چند سوم میوم این خیلی است اوج ریسک کنه تری
بگیم که کفتن نمیگذره. برای همون دوستای عزیزم قربانی چشمتون، سلامت سربلند خانه بود باشه. کوشش کنید اخلاقتون کار فرمانه هیچ وقت آینده پیش پایی نمیخوره.